Onwatie Idahatal IHK ame komanutia late como chakere ininde para boro medwe ma pa ame nuwa ya ikasese pia duogo como tema keyo toka in the company of Mayana, the deputy town clerk, the revenue accountant. May I take on ko yotoka, atia to lay yotoka, we on an odom petia bear. Can the mail have been rushing and the hatal man IHK, the gamma, or the pimma. Pimu kontuwe moro duch kore pimu poison kore nongoni atie kede poison kama atie luongoni BLL GT5DL positive. So poison te pimu re nongoni T coma te utere scan nenendo ka organs na tiu balenyo pe eti guma ber tenungu ni organs ati intact so do atamu ni bina mi lwak ame oyera itela nge ni an bina nu poison ikoma ame according to the specialist man Dr. Joel kame kamogesha umoho recommending and treatment adati ya loki your discharging anichi ya deka mokaro ngech matches atia do review after every 2 weeks so atama binami ngech bodwak ne an yo wala kede poison tamo dange bina dwok poch jo ame ochung keda ikarana tia chan ne kede letcom tamo dange dwok poch bod jo ame onu tia lego pira tamo dange dwok poch bod jo ame onu tia lega luch jo onu dang tia lelo tie chalo buka chil moho buka chil kobuni dwok poch bon ngato duch so dongana tama bina dwok poch bot categories jo ame olego keda kede jo ame tia lega luch kede jo ame onu yigi tia yom piratek amir dang ni lwange ni poison ananuoni anuo kuna meya ikopi komtela mekobulo hateteni kelo jama ma opono hoi lero umi hotela mogo ameti Lira City atia kok itela me mogo ameti Lira City ne otigi ni responsible ikopi kom poison na meonu ikoma ikopi kom leta koma da hata muni akob wek jon yang nika pe kuoma bino beda yot nyogino bitima the current teller ameti Lira City mogo utela mogo ameti Lira City the responsible about and inwongo poison taking responsible about leta coma do atamo ni akel man kana ler with John yang kerda metio tedero na unyone jo believing ikoma
ni an pe atimo ginora rach chia tia chill dang I believe ni eno miyo ba okonya amiro dango tedero niang ni an ka bino to nuwa to e dok tich uni yera uni ye kope ling ni jema rach tieni an pe ling data mi achwal kwena na gin botu jogi ni Okello obao konyo ko Okello tie me oduogo ko me bino mede tich ira mo yere ye me tiyu tich iwi meja dang me kobulo ko teteni abon mongo angwere gi pe ang'eyo kitu bot gini kede Okello gi pe ang'eyo kitu bot gini kede eto ping ngote targeting an dong luak ana do ko da ti ready me mede tiyu teacher me mede koppa me mira kob pien beru teacher ana chalo ngato yero me tiyu teacher me don lao mirna te kere tieni lao Lira City mire don pe ati chunyura rach dang pe atuku politics me adage ikom ngatoro pe adago ngatoro ke kenna me ti tela era tamo ni mira mi tela niang ni mira ti teacher mo yero waye ame mi wana chalo lao wakere unu kede pachi wakati ya don eto pingu yini tamo ni mira eliminating anoko pingu yini tamo ni mira neka ko politics po tu hoke da dage an pa dagu eto ti unu teach don kiti tema unu kede unyo ni miri utie meneka unde neka unu ko pianan poda mede kede ngo ti you teacher wano logo ye te ko Okello raj mir ne Okello ko 1 billion na me Okello wano neno no job tia puru yo bedo MP ubong yita tia puru yo chenne petia tiye chenne tit petie so anadu ko adange na tia lo tia cho balu bot auditor general pien nat katameti teach officer president achalo mire causing teach me investigating chente tiulio ko dongana tamoni any time from this week or next week auditor general is storming Lira maybe not in accountability ko ko mayor's garden ke the 1 billion na me ochwa so megena apere tekera me atamia luongu ame laonge nian target tikoma anapo yu alo ba ke kitame data loko bekede poison yen nu tampo ni yini nu ni ngo kere poison ngo Johnny, according to the explanation the doctor carbonate this type of poison uloni carbon dioxide poison ameyo twero kiro in the surface especially kanyo itike do toka kunyo idogola me odi so they said it is a carbon dioxide poison ame an itubora this was a poison gino ko ni poison in neho dano ko within 5 months it's a silent killer etto gumma bere tieni kano kiri ye it disappears within evaporating ko within 30 minutes so poison was a spray was a CO poison according to the doctor. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.